Tērā tētahi haka Ngāti Kahungunu I hakaina mai rā I te pōhoroi, hei mihi I te toanga o John Key I roto I te kōwhiringa pōti. Heoi, ko wainga taitama nā rātou nei taua haka I haka, he ha rātou I haka ai. I tūtaki atu tā tātou karere a Rāniera Harrison ki te kai tātaki I te ope haka o te kura tamatāne o Tāmaki Makaurau. Ko wehe anō a ngai Māori I tēnei haka, engari ko wai kei mua I te awe kāpara. I stand by it because I led my 53 other brothers in a haka that I feel is really close to me. Koe nei a Logan Cree hohaia, tētahi o ngā pia o te kura taitama tāne o Tāmaki Makaurau. Nāna anō I ārahi I tōna rahi, I te haka taparahi tika tonu I mua I te aroaro o John Key I te pōhoroi. Nā whai anō ka takariri etahi ki enei mahi. Arata. They do have the right to their own opinion and they can express it in any way they want, but you know, if there is a response, it won't be a negative one. Nā ngā tupuna toko whā o Ngāti Hāwea, Ngāti Hori, Ngāti Hinemoa tēnei haka taparahi itito, no te marae o Waipatu anō hoki I roto o Ngāti Kahungunu. Me te mea nei e tautoko mārika ana te heamana o Nāia, I enei rangatahi. Ko tika tonu ana hoki I te tahi o ngā koha o Ngāti Kahungunu ki te ao, hei mahi ngā ropu katoa, ngā kura katoa, aha ko wai, aha ko kei hea. It's good to see that this iwi has stepped up and pretty much silenced some of the people who have come up with a bunch of rhetoric around, you know, what the boys have done. Yeah. Tika tonu ana tā rāua mo te iho o tēnei haka I tā kohatia ki a John Key I te marae o Waipatu I te tau 2000 te kaumatahi. I te marae o Waipatu I taua wā, ka hoatu mātai te iwi o Kahungunu, ngā kupu me ngā kōrero whakapākea e pāna tā horopaki o tika tunu, kia whiwhi ai rātou te mahi o tō mātou tipuna I wainganui te whare mie. E kaha tautoko hia ana te kaupapa in zone e John Key I roto I ngā tau. Actually came to see us in 2012, is when I was third form, and yeah, it was the first time seeing the Prime Minister come out to something like this and showing his respects to what we do. It was also about honouring the seat of Prime Minister that one day one of our boys will be. And or girls, I honestly believe that one of the first Māori of Pacific Island Prime Ministers will come out of this place. Hei roto I ngā tau e toru e kainamu ake nei, ka kite pēnā e tika tonu ana, wana mahi. Rāniera Harrison, te karere.